ngai thatu te chibai voin hi march ni som ni ani khothlang lama tangin bul kan trananga atop bera North Korea in thlan puile abe bom soizauna kan nei bokang march ni som pakwa ni jan khan US Defense Secretary Pete Hegseth chuan Iran laka US Israel war cholkar thumlai zet kalto chu tiamchina omlo ti in do top hun tur engma ala soi thailo President Donald Trump hena kan thildu kan mamo kan muta kan ti huna anin in do top hun tur chu apuang mayang atibok Pentagon in US dollar billion zani zet US Congress adil chungchanga zona Hegseth hian moyang reng takin achanga billion zani ai tampo kan ladil thei misual tha nan in sen ve angai ati fighter jet turu ber Iranin aka fuvetlat US Central Command in Atarlan danin F-35 Lightning II chu emergency thilawangin US Air Base Middle East manmo takin atum US fighter jet Chhuanvawr F-35 hi Lockheed Martin siamani 5th generation ngat US dollar million zaman ani Iran wara hian Israel US chuan F-35 Lightning II hi an mangve technology sang takathuam steel sensor le multi role combat sang tak nei ni in Iran sipaite ka thak thailo turangai ani mase Iran hian missile anga ani ang F-35 meupo ahim talo tunin dona kalmeka US thlona paruk lai achetoa Reaper drone phei chu som an chan ve tareng mai F-35 hi achevek lova Iran tan ero sanghal ka ain alom omzokang chu Iran laka Israel thilphût soizauna sang kan nei to atanga alan danin US hian Iran laka thilphût chiang tak anei lova Israel thilphût hi US in atom pui timaila adik berang US Israel in laichinna kan threveka abik takin President Donald Trump phei chu kumsang ni sompasari December ni rukhan Jerusalem chu Israel khopui tia pom tule US Embassy po Tel Aviv atanga sonchuak masaber ani Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu thile damchungchang titileng vakte are toa nimin khan Netanyahu chuan thuchua siamin Israel thildu pathum asoya Iran laka Israel bai puithlak Operation Rising Lion hian atum chu Islamic inkai hruaina Ayatollah lalna paithak nuclear ral thuam le ballistic missile manga Israel and rigra fauna ti top ti te ani ati Netanyahu chuan soizelin nuclear le ballistic missile te leichungrila an thuru ma ti chiat vek hi apoimoa nakina chuan ti chiat theilovin na omdon ati Islamic Ayatollah paithak rwal hian Iran mi puiten zalen takin an mahun tur thlangse ti Netanyahu chuan adu boka athleng theingu tange mochu China in Iranian oil alaidan Iran hian US sanction atuar kum khuarenga chuwangin Swift code le BIC mangve thailova China hian oil alaina engtin nge Iran ape ti zona hi omta ani Swift le BIC code hi atoi zonga soichuan international payment kalphunga poimo ani Google atanga payment dongtur point Swift code angai ve thin Iran in international payment adong thei ta silova engtin nge US sanction hi atwar theizok manlaya barter system antiang khan Iran hian amamo laklu nan oil amanga chuwangin Iran oil export 90% hi China in alalu tarengani international market rate ayan hiamin China hian Iranian oil alaluta oil barrel tina US dollar cheng riat atanga chengsom inkar Iranin discount asiam saka hetyang zat discount amu chuan China hian alo bera kumkhata US dollar billion panga parukvel ahumdon tina ani Iran hian Swift BIC amang thailova poisa in thon wire transfer ati thailova chuwangin China atangin bungrwale service angjongin amu ni in Wall Street Journal chuan a report China construction company te Irana anom renga Iran mamo building road airport le infrastructure dangte
China hian asak saka Iranin oil apeve tlau thungani tin report tello ral thuampo China hian apek ngai rin ani bok apoisa in pek dan hi kongchu a omang ma se sangsona sanga China point US hremna atwar zo lo thei US hian Iranian oil ti chiat adu lo Israel eroin apoisa lova ani na taka chuan Iranian oil in China alu chung chu Iran hian missile atacham lovang chuwangin Israel chuan Mars ni som pariat khan Iran oil mun pui khovela natural oil tamna ber South Pars abom mia maya China chuan demna thu achwa ngala US President Trump point Israel chu Iran oil beito lo turin afrila Trump admin hlober chu oil man kai sang tur hi ani ma se Iran sumhnar ti chat ani lo chuan engtika ma missile antla cham don lo Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian chuan humanitarian aid Iran Jordan Lebanon le Iraq te pek antum thu apuang to kha Middle East ti lom hi China ta na himna ani ri Khovel election result turu ber North Korea chungchang soizauna March ni som panga khan North Korea Supreme People's Assembly voisom pangana thutur Deputy Zaruk Somriat Pasari Rual Khanna Annaya Khovel Piantirata North Korea election result anghi alom ngai lova record ro pui turu bonlu tukhi khoiram ma in an thei velwang North Korea parliamentary election kalphung hi adang dai ve shrimshima constituency pakhat chu turhian candidate pakhat zel pomni in vote thlak khel ngai lova tlingchiang sa ani amaro chu pukim zongun hian election paltlang lova ni na poimo hanin pek ngot chu ahlutna anthelo palang atideu nge election chu awm ve ta a vote la hi 99.99% ni in 0.1% vote thlak velo te hi damlo nge mithito kanthrelova vote la ero asanga Election Commission of North Korea hian lelte awat engimotak chu an phu ve ngot mai vote la 99.99% atang hian 99.93% kima polten an changa candidate dang om heklo vote 0.6% hi vote thi invalid nge none of the above nota omve puanzar anilo Kim Jong Un hi a mel en ai ma hian ngai tuana amang thiama adu chuan an party hian 100% vote amu thayang ma se alal na hnuaya hian opposition voice alengve ani ti khovel hriata tarlan na chikhat anga ngai ani Yonhap News Agency na tarlan danin parliament member deputy Zaruk Somriat Pasarizinga hian kimafarnu Kim Yo Jong atelve a ani reu hi alian lemlo na in amengrum kal maya Assembly Standing Committee Chairman Chairperson tur ani Chairman Hlui Choryong Hei chu party chuan alo choltir to a parliament member po ani talo Trump masa atang khan pukimahian ruai tu thar alalu charchara 70% lai hi mel thar annito ti Yonhap News Agency chuan a report India ramang ramro rel tu putar rual ai chuan mason na po azwanin azwang hialang chu missile hi nga lo chi an lo ni lo top mai Korean Central News Agency KCNA in a report danin Parliament member thanthar te hian Democratic People's Republic of Korea President tur an thlangle don ma se heng te hi chu dictatorship hnuaya chuan a minglek ani March ni som ni pani pathian ni khian Parliament session an nei dona Ramadan pui siam tha in hruai tu thlandan te an en non dona North Korean founder Kim Tu Sung Khan president ni na alawlua toa Kim Jong Un po hian dictator ti ringot nilovin amhing thangmoi jok Jinping le Putin ang devin president ti adu jong nin alanga parliament thutkhom hian Kim Jong Un chu North Korea president turin athlang mai theini soitong in North Korea hian election a huai hot ve fo thina ma se mi puin du an thlang tak tak lova North Korea mi puin pumkhat zia tarlan na chikhat mai ani an parliament po hi aro pui te chiam lo Kima Party Workers Party of Korea WPK in engkim angai tua sa veka
parliament hian apam pui ve mai chawani Kim Jong Un hian coal mine lungal thei khura thok tebula vote avathak ve nge ya coal industry hi kanram economy khaiding tu ani tin thok tu te afui ani kha ramkhat president lani chialo ma se Kim Jong Un hian General Secretary Workers Party President of the State Affairs Commission le Supreme Commander of the Armed Forces ni napoimo pathumte achel meka tuna president ni atum to a an ramdan pui siam rem ngai om nual ni in alang tun hai loka workers party in khoma khan general secretary turin Kim Jong Un hi an ruat tharle ani Mizoram sarkar kanthron ho te hi chuan dan siam tu an ni na helovin an palju thina an ma ni dan siam vek po an zom hlai thailo Kim Jong Un hi chuan thilti atumte dan anga ati theinan dan asiam ma saphota dan hnuaya zelen takin adu angin achemai thin kima fanu zuwe hi kumsom pathum vel ani meka kimala hi ahmel enin eile in insum timlo risel lutuk lo ani mela afanu naupangte hi acher tlau renga aboral san thut chuan zuwe hian thil ala hethiam don si lawati in afarnu yozong hi tin hun poimo alwa tir reng angaya zuwe hian lalna changpo ni se yozong puina lo chuan thunei na ahum thei kher lowang tundin huna kimathak tu tura ruat chu yozong ni in nakina zuwe kuta thunei na alhan le don ni in Michael Madden, director le founder of North Korea Leadership Watch chuan asoi North Korea hian ral thua matangin sum alalut ve tarenga August sanghni som ni pathumatanga December sanghni som ni pangachung khan US dollar billion som palilai Russia atangin Pyongyang in adong National Security Agency INSS in the economic impact of North Korea's deployment to Russia and military exports ti thupui manga report ansia matanga alan danin North Korea hian Ukraine wara sipaile ralthwam Moscow pui turin atir chuak ve a Russia chuan US dollar billion som palivel sum apedona US dollar billion 1.5 vel chu Pyongyang hian adong to ni in asoi Global Firepower GFP in reng asiama Khovel Ramza somli pangazinga Democratic People's Republic of Korea DPRK hi somthum pali nani in sipai nga ram pangana anibok sipai tanglai makte duai khat ai tamshet annaya reserve hi nuai ruklai an nei ve ani